Twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze kuri Rwanda Sun, mwe mwese mubana natwe ni iby'agaciro, turabyishimiye kandi turabakunda cyane. Muri uyu mwanya rero tuje kubagezaho amakuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye irimo ihuza umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta aribo FARDC, aribo Wazalendo, aribo abacanshuro bagiye batandukanye, harimo ingabo z'abarundi ndetse na FDLR. Ubu rero imirwano kuri uyu wa gatanu yari yaramukiye ahitwa Katana. Aha Katana ni mu birometero 7 by'amajyaruguru y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Rero abarwanyi ba M23 mu gatondo rwose n'ibyabatwaye umwanya munini wo kwirukankana izo ngabo zari zihacumbitse. Izo ngabo maze kubabwira mu kanya zari zarakambitse zivuga ati ntago M23 igomba kuzaturengana ahangaha. Ariko ibintu byaje guhindura isura. Aba barwanyi barangajwe imbere na Sultan Makenga, wungirijwe na Brigadier General Byamungu Maheshe Bernard, bakoze ikintu cyahungabanyije abasirikare ba leta ya Kongo nabo bafatanyije. Icyo kintu rero cyabahungabanyije kimeze giti: ubwo bamaraga gukuramo Kabamba bagakuramo na centre y'ubucuruzi ya Katana, ubwo ahari hahanzwe amaso ni ahantu hamwe, ni ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bisobanuye ko bakimara gufata Katana haburaga ibirometero 7 byibura ngo bagere muri Kavumu. Ibyo birometero rero byabaye nko kuzimya buji rwose, kuko ubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu biganza by'intare za Sarambwe aribo M23. Byabanje guhwihwiswa bigeraho byemezwa n'umuvugizi wa AFC M23 ku rwego rwa politiki ariwe Lawrence Kanyuka, wavuze ko bidasubirwaho bari kugenzura iki kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kiri mu birometero bike, ni ibirometero bigera kuri 30 na bingahe kugira ngo ugere mu mujyi wa Bukavu. M23 rero yavuze ko yamaze gufata ikibuga cy'indege cyose cya Kavumu nyuma yo kwigarurira uduce twa Kabamba na Katana two muri teritware ya Kabare. Abarwanyi bashinjaga ingabo za leta FARDC gukoresha indege za gisirikare ku kibuga cy'indege cya Kavumu no kurundanya za bombe zo kwica abasivili mu bice bagenzura. Ni ukuvuga ngo kubera iki kibuga cy'indege cya Kavumu nicyo cyahozeho n'ingabo za MONUSCO zahavuye mu mwaka wa 2024. Iki kibuga cy'indege rero kiriho ikintu bise intwaro, nk'uko mwagiye mubibona muri aya mashusho. Hariho ikintu bise intwaro, kandi intwaro nyinshi cyane. Izi ntwaro rero izi ngabo zazikoreshaga mu gutera ibisasu buhumyi aho umutwe wa M23 wagiye wigarurira. Ibyo bisasu birimo n'ibiherutse kwica abaturage muri Karehe, muri teritwari ya Karehe, aho byanasenye n'ibitaro bikuru bya Karehe. Aho rero hapfuye abaturage bageze ku 10, abandi bageze ku 25 barakomereka cyane. Rero M23 yo icyo yakoze ni ukujya kujya gukuramo icyo kibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege rero ubu tuvugana nk'uko maze kubabwira cyavuyemo, nyuma yo kugikuramo ubu kiragenzurwa n'umutwe wa M23. Noneho ahubwo abanuza bo bahunze, izi huriro ry'ingabo rya guverinoma bo bahunze. Umwe mu baturage rero yumvikanye, hari amashusho turayabashyiriramo, yumvikanye avuga ati barahunze, M23 igeze Kavumu. Kavumu rero ni ahantu h'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo, kuko niho hari ikibuga cy'indege cyifashishwaga n'iryo huriro nk'uko nari maze kubivuga. Iki kibuga cy'indege kandi ni nacyo ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kivu y'Amajyepfo zakoreshaga mbere yo gutaha, nabyo twari tumaze kubibabwira. Rero ubu kugeza ubu
uwo basirikare b'ihuriro rya leta ya RDC bafite ubwoba bwinshi cyane, kuko mu gihe cyavuye mu 23 igomba kubambura umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Aho rero tukiri aho i Bukavu, kugeza ubu guverineri Purusi, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, we yamaze gukuramo ake karenge, kuko ubu yamaze kugera i Bujumbura. ni mu gihe noneho Lieutenant General Masunzu uyoboye zone operationnelle ya gatatu y'igisirikare cya FARDC, uyu Masunzu yari yoherejwe ingaze kuryama ku mujyi wa Bukavu, by'umwihariko no ku mujyi wa Goma, kuko iyi zone nyine, izone ayoboye irimo intara ya Kivu y'Amajyepfo, ya Kivu y'Amajyaruguru, Ituri n'ibindi n'ikindi gice kono. Ubu rero we yari yaraje aje i Bukavu ariho asigaye afite ibirindiro, kuko mu minsi iri imbere ubwo yari yanazamutse agera kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko ibya Masunzu nyine byaje kuba ibibazo, byaje kuba isosi. Ubu ngubu Masunzu nawe yamaze kwirukanka, ubu yasabye ko baze ye igomba kuva muri Bukavu akamanuka ahubwo muri Plaine, hariya muri kiriya kibaya cya Ruzizi bone ko bacyita, ku ruhande rwa Kongo bacyita Ruzizi, noneho mu ruhande rw'u Rwanda ho ni Rusizi. Bivuze ngo ubu zimwe mu ngabo z'Abarundi zoherejwe na General Neva, ubu rwose bafite ibibazo bikomeye cyane. Bamwe barimo baravuga ati mureke twisubirire iwacu, kandi ubundi bwo bari babazanye baje muri renfort ngo idasanzwe, ngo baje gukubita ikintu bise M23 bakayirukankana, bakayikura muri Sud Kivu, byaba ngombwa bakwinjira no muri Nord Kivu bakongera imirwano bundi bushya. Ubu rero tuvugana M23 n'igenzura Kavumu, urumva ibirometero 30 gutyo, ni bikeya cyane. Aba barwanyi amakuru ahari bashobora no kurara rwose, bashobora no kurara binjiye mu mujyi wa Bukavu, mu gihe bamwe mu basirikare ba FARDC n'abari aba Wazalendo bari bamaze iminsi birirwa ngo batoza. Ngira ngo mu minsi ishize twari babwiye ko i Bukavu hirwaga bashaka urubyiruko ngo barutoza kugira ngo rujye kwirukankana M23. Ubu ni ukuvuga ngo batangiye guhungira mu zindi ntara zirimo Tanganyika. Urumva rero byabaye ibindi, barimo barahunga, noneho ahubwo n'igisirikare nacyo kirimo kirarwana no kugira ngo kibafate kibafate kibagarure baze ku rugamba. Ni nako kuri uyu munsi hari abasirikare bageze kuri 200, bamwe bari barahunze urugamba, bari bamaze iminsi baburanishirizwa muri Bukavu, uyu munsi babakatiye. Aba basirikare ati babakatiye ibihano bimeze bite rero? Aba basirikare babashinja ubugambanyi, nyuma yo kubashinja ubugambanyi banabashinja ko bahataye urugamba. Ubu babakatiye 0. Babakatiye rwose, babakatiye ibihano bitari byiza cyane. Aba barwanyi kandi nabo sibo guta urugamba, bari bananiwe nyine, bari bananiwe, bakatiwe rwose, mu gihe Tshisekedi we ubu yibereye ahantu bise mu Budage. Tshisekedi yibereye mu Budage, mu gihe abandi bakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe harimo bareba uburyo bagarura amahoro muri Kongo, bateraniye muri Addis Abeba. Tshisekedi we yibereye iyo ngiyo, araza kubikora, urebye araza kugaragara ku buryo bw'ikoranabuhanga, ariko Perezida Paul Kagame we yahageze. Ni inama rero iza gufungurwa na Theodore Obiang Nguema Mbasogo, ni perezida wa Guinea Equatorial, akaba anayobora aka kanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Rero harazwi ko hari abakuru b'ibihugu benshi cyane, ndetse na
Lorenzo, perezida wa Angola, wari usanzwe ari umuhuza hagati y'u Rwanda na Congo, amaze kwikura muri ubu buhuza, akongera akanasaba Tshisekedi kuganira na M23, nawe araza kuba ahari. Ariko perezida w'u Burundi we kugeza amagingo aya tuvugana, nakomeje gukubita amakuru hakurya, ntabwo ari buhakandagize ikirenge. Bivuze ngo rero n'ubundi ibibazo bariya abagabo biracyari ibibazo, ariko nubwo ari ibibazo urabona ko inzego zitandukanye zimwe zigerageza kubishakira umuti, ariko bikaba iby'ubusa. Kuri ba basirikare rero ba RDC nababwiraga, ni abasirikare 200 bakatiwe urwo gupfa bazira guhunga M23. Bakatiwe rero n'urukiko rwa gisirikare mu Kivu y'Amajyepfo, rwabahanisha igihano cy'urupfu bazira ko bahunze M23. Ubwo rero niba n'abandi barimo bahunga uyu munsi nabo bari buze kubakatira ibyo bihano nk'ibyo, urumva sinzi abasirikare FARDC iri busigarane. Urumva ifite ikibazo, barimo barayikubita, barimo baragira iki, ariko noneho n'abo bahunze bakabakubita igihano cy'urupfu. Ni ibibazo rero ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko ariho ruri gutsibana. Turakomeza tubibagezeho. Ni mu gihe mu mujyi wa Goma ho akazi karakomeje, imirimo irakomeje, abacuruza baracuruza, mbese imirimo ho irakomeje. Reka tubashimire. Utarakora subscribe namusaba gukandaho rwose kugira ngo tuza tubana 5 kuri 5.